биздин розу чыккан жерге башка да киши чыккан окшойт да. Ошол өлдү окшойт да. Бир киши өлтүрдүм деп калды көрүнөдү. Öldület. Öldürmek şeylik. Amen. Bu jönel atıp olmuşum. Эксклюзивный деп айтканыбыз. Кинолерден көргөнмүн. Снайперская винтовка дыхания дракона. Дыхание дракона. Урону 121 берет экен. Башка бир жолу денеге 120 берет да урон. Башка тийсе сразу эле өлүп кетет. Мунун еще бир эмеси бар. Эффект деп койсок болот. Бул өрттөп кетет, аткан тийген жерин бар өрттөнүп баштайт. Көрсөтсөк деле болмок. Давай сейв. Şeylik yok. Hey. Eslemeyen atsana mı ölmektir? Benim de korkuyor öyle özümce. Biraz da korkmuş kırıkta. Niye öyle öyle çıkıp etken? Öyle çıkıp etken. Дыхание дракона мен аталыр. Биринчи эле аткандан кийин атышпай калдык го көйт убакытта. Ошондо түшүндүм что игрок слабый экенинчи. Игрок болбойт. Артынан келаткан товарищи. Товарищи снайпермен тоза алады биринчи. Ey! Okluğun pas kırıkta. Atış attım. Okluğun pas. Men jana birinci atış bitkөндөн кийин алып ташым керек болчу да, тоже ошибкага кирет. Реплой тоз дагы деле ордунан чыгат. Мен өзү 3 кишини өлтүрдүм, бирөөсүн случайно өлтүрүп алгам. Дыхание дракона алып турат, пожалуйста.
сонун оружие алгандан кийин өлүп калган заманда оружием кетип калыптыр. Бул оружие дыхание оружияны мисалы иногда эле аласың да. Крутой оружиелер иногда эле крутой оружие. Опа. Өлүп калам деген ой болот экен. Жанында күлүч жаткандай болот да. Это ой дегенди алтып да кереги жок. Жакын жерде турса жүрөлөт. Эң ойногондор болсо билип калса өлдүм деп коет. Оружие алсак болот, оружие каалаган нерсеңди машина сатып алсаң болот, оружие сатып алсаң болот. Бетиң бар такалат да. Так мен оюнду жаңы баштаган үчүн аз болот, 800 болот, жаңы эле бир где-то 200 или 150 слиток алып. Мындай башкача алып берип, алып коет. Энди жүктөйм. Вопрос. Ну, арбер тоже падение алган. Кетмесин дагы. Бирген акча атканда ман. Ресурс керек да, лама деп коет. Керек. Даже мындай ядерный эме берет. Автомобиль. Оружие. Блин, эле жаныбызда бирөө атыша туттар экен. Бул жерде болуш керек болчу да, бирөө ярым болуш керек. Территория чоң жер да. Биринчи грабаш менен атып, сразу автоматка которуп атканга аракет кылам. Или снайпер менен атыш керек, если алыс болсо, конечно. Кана. Чоң никак нет. Я жактан өттүм да бул жактан саксаңыз. Так, кырылат экен. Мына өйдөргө атыш керек болчу. Ок жеткенче огылды түшүп кетти да. Насквозь стену аткан оружие бар эле мурда. Бул жерден атып не стоит, асты кар болот. Тигилер еще эме жыгач менен курганда
кирпич менен курады. Кирпич күйбөйт да. Жазасы менен курса күймөк ал. Мен аруза менен толук чыкмакта атканга. Темирге кыздырып коюп. Темир прочныйраак болот да. Койгондой. Репсилой. Görürsün. Repsiloy kadar görevli gelirim ona. İdeya. Repsiloy jangan çıktı da. Ondan. Şeyden atışı bile mümkün başka bir oktur. Yazayım. Reptiloid gelbeydim diye. Nasıl ettim o. Başka bir de geçenin de işte bekledim. Tozu alıp Reptiloid'dan Alien Turo'ya dedi. Reptiloid'dan bereyim aruzanı. Biz naruzayızda tatıp tuğu bak berele. Sırada alalım. Men onlar var vereyim mi? O zaman orada arayacağım işte onu alayım. İyi, canım getirin. Vodka'dan içeyim, vodka'dan. Vodka'dan oynayalım. İyi, men oylaganda эле ойнойт экен, бирок ылдыйкы жакта бир эле жолу снайпер насырлайт деп көрүп калсын. Аябай бир эмес да эле. Снайперini atacağız şöyle. Oo bilmiyor da desene. Oo bilmiyor. Oğlum bir kıyın atmasında vardı adamdan mı? Bu kadar en ağır uzarlar. Demek ki ağır uzarlar. Bir atmayı yapacak vallahi. Çıkastan kurutsan bu. Bir tane bırak onu atıştırdı. Şimdi bir tane. Hey. Bakın da oyun olan. Hey. Aydan biraz onu böyle koydum görüyorsun. Maymur Jones'ta başka jaktan ataka kıldı tartacağım. Ben berip bir tane ataka kıldım. Böyle atacağım.
Yani hiç müsaadeni atkandık da ya. Gitar zaman Lloyd paramlık ne hareket var o. Aynen ya.